atathiaga augaga no nyina oe kuruga wega na nikio tuthiete thiini wa kaunti ciothe mirongo naja utigirira ni twakorwo twikumathira uria bũrũri witũ watiria makiria muthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja makorirwo magĩtabania mĩrũrũngano thĩinĩ wa kaunti ngũrani gũkũ na iyo nĩ ĩmwe ya riboti iria tũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa muthenya wa gako kuria mwena wa Muthingi TV arikio kihumo gya gutherema tukorwo tugikumenyithia uria bũrũri witũ watidia ritwa kwa no Waitherero wa Njoroge no mbere ndaya ikitwambe tukorwo tukiamukira matemo ma mohoro. Na maya nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie. Matora ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mahĩmbĩirie mĩrũrũngano rĩrĩ maabitha a borithi magacĩrithĩtie ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Mabiacara ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mahingĩtwo gũkũ maabitha a borithi magĩthiĩ na mbere na kũiga thayũ. Ati twende tufanye mambo ya handshake tena na hao watu. Mumekataa mambo ya handshake. Hebu ni wale wana wanasema hakuna handshake dunia hii. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũtĩtĩrithia gũtirĩ handshake gatagatĩ gake na mũtongoria embrace dialogue instead of maandamano. Atongoria a makanitha nĩ mareganĩte na mĩrũrũngano makĩhoya atongoria kwaranĩria. Na ngũririkanie no ũkorwo ũkĩaranĩria naniĩ kũgerera kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa YouTube ni @TV, kũrĩa mwena wa Facebook ni kwa Muthingi TV kana kũrĩa page-inĩ yakwa ya Waitherero wa Njoroge, na tukiambĩrĩria na ndeto ĩrĩa yatinda ĩgĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atĩ kũrũmĩrĩra rĩtana rĩa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja rĩa gũtabania mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari, biacara nyingĩ na makĩria gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi tigĩtwo ihingĩtwo onjoria makionekana kũguoyohio kumana na ũndũ ũyũ. Mĩrũrũngano ĩno ĩtĩtio bũrũri-inĩ wothe ona gũtuĩka kũrĩ na kaunti wagagu wambĩkĩte kwambatĩra, na maya mokĩte rĩrĩ thirikari ĩhĩtĩte na kuga mĩrũrũngano ĩno ndĩkahanĩke, no nayo ngwatanĩro ya ngano ĩno ĩkorwo ĩkĩhanĩka kana ĩkorwo ĩgĩtabanio mũthenya wa ũmũthĩ, rũciũ na mũthenya wa Jumaa. Na mwĩroreri wa Muthingi TV no wakorwo gĩkiona ũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi wakorwo ũgĩtindia mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa mĩrũrũngano ĩgũthiĩ icũngĩrĩra biacara nyingĩ gũkorwo ikĩhingwo gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi.
Ruria wonekanire guthararia ginya ongania wa igoti na maya mokite riri ngwataniro ya Azimio yaniriire nduku ithatũ cia gutabania mirurungano ya gutetia thirikari ya President William Ruto munene Kenya gutarie uria mabiacara maukoretwo mahingitwo muthenya wa umuthi. Mwiroreri wa Muthingi TV no korwo ikio tukanoria onjoria makorirwo makihinga mabiacara mao ni undu wa guoya wege maine na mirurungano iria na mbere guku bururi-ini wa Kenya. No ukorwo ukiaraniria nani kugerera kuria page neo Muthingi TV ukorwo ikinjira we kwanyu gwatindia ati hihi miruru kwa biacara ni mukorirwo mukihingura kana gwatindia ukorwo kinanie ni amu ni gukorwo ngithoma ndumiriri icio tugithie na mbere na ici ciege maine na mirurungano ni ati kurumirira gutharara kwa biacara na makiria mwena wa Kitengela guku ni na Kajiado. Riu aikari a mwena uyu ni monanetie kwaga kuiganira na mirurungano ino guku magitiga nduka nyingi ihingitwo kumana na thina uria monire hingo iyo ingi na ithinjiro makiria ma 70 ni ihingitwo guku biacara ya nyama thiini wa county ino ikioneka guterere mirurungano irathie na mbere bururi-ini. Leo Kitengela ni wengi zaidi, lakini hata kama mengali wako wengi, tungeomba tu hii rudi chini. Ni ile tu tunatamani kutoka, lakini wako wengi. Tunatamani kutoka na wako wengi, kwa maana hii hali ndio inafanya tunatoka. Tutoki juu ya Raila ama juu ya Ruto, tunatoka tu juu ya hii hali. Hii hali imezidi, kwa maana hatujawahi ona hiki kiwango yenye unapata ya kwamba unanunua unga na hii unga ni unatumia 200 na hakuna change. So hii mambo vile imefika, si Raila, si Ruto, na si Wakenya wamechoka. Hata wenye mnaona hapa hakuna mwenye hajachoka. Kuchoka tumechoka. Na tusi uongo. Tumechoka ukweli. Tazama mimi nashangaa kwani njia ya So mimi naomba tu na ile mafuta ishuke. Kuonga inji si ya mtu, inji ni yetu sisi wote. Sasa sisi wote ni shareholders. Kuna amani. Lakini ni amani tu ya maandamano, kwa sababu hakuna kazi hizi. Kazi leo iko chini kwa sababu ya hiyo maandamano. Unapata hapa inakuanga na kazi ya asubuhi, lakini saa hizi hakuna kazi. Watu watu wa Nairobi hawakuji. Kwa hivyo tunaomba serikali shughulike hiyo kazi. Ndio walisema kuna kazi na ni kama ni sasa ndio hakuna kazi kabisa. Na tugitigana na icio cia gutharara kwa onjoria kuma kuria mwena wa Kitengela, tugithie na mbere ni ati kaunti ya Mombasa na kugwatinda na mihango kiheri maafitha a borithi magicungiririo ukorwo makigatithia arumiriri aria makunyitanite kuregana na makiaria na andiki a mohoro. Aikari magitariria ati maafitha a borithi ni mahuthirite hinya mukiru undu uria makumi nene na kuga ati ni magirire gukorwo makirurungana na magitetia thirikari kuona thogora wa muturire uthiite na mbere na kuongerereka. Tumeona kuwa wananchi wameshikwa na ghadhabu na wakaanza kuja barabarani, na ikaanza kuwa sasa ni mchezo wa paka na panya kuanza kufukuzana. Mimi Kenya naomba tafadhali kwa wale wahusika wakuu wa hii story ya demonstration, I'm not the part of the government, I'm not the part of opposition. I'm just a youth person. So
watu wenye wanaumia ni vijana wengi ndio wanaumia. Kwa sasa tayari mapolisi wamerusha tear gas kwa nyumba moja hapa ndani ya Bangladesh, na tukaenda tukaokoa mtoto mdogo. Hiyo ni damage. Ndio kuwa polisi wamekuja wakakanyaga kijana mmoja mbaya sana. Kijana huyo sasa amepelekwa Mikindani Medical. So mimi what I'm appealing, acheni kutumia excess force, kwa sababu Bangladesh ya kitambo ni tofauti sana na Bangladesh sasa hivi. Kwa sababu ile Bangladesh ya kitambo ingekuwa tumeshafunga barabara, lakini kweli barabara inaendelea, transport inaendelea, hakuna teri yote tumeshuhudia imechomwa. So mimi I'm just wondering, hii mambo yote inatokea wapi? Na squeeze sisi mapolisi tumeishi na wao hapa katika Mikindani, hatuna wasama na wao. Tunaomba kwamba kesho watu wache tuandamane kwa amani, na hivi sasa bado tunatafuta strategy ya kuingia kwa maandamano ambayo itagonga nchi. Nimeona mapolisi wanaruhusia tear gas watoto wa shule, na watu wenye walikuwa wanaandamana wamefukuzwa, wametoroka mpaka kule kwa bahari. So that is not something which is good. Unajua hata wewe ukiwa ndani ya nyumba yako na huyo paka anaweza kukuaruza. So that is what I see here today. It is not pleasing, and mimi I'm begging the government wasitumie force kupita kiasi. Na tugitigana na icio cia githagathago kuma kuria kaunti ya Mombatha, nao atungatiri matinakorwo magitigwo na thutha ni amu kuma kuria gwo mwena wa Kitengela ni makorirwo makihoya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto gukorwo makiunanira njongwa na mutongoria wa kiama kia mung'ethaniro Raila Odinga niguo gukorwo makinina mirurungano iria irathie na mbere bururi-ini. Na oho ni moritie atongoria a kanitha makorwo magicokaniriria muingi kuona ucio niguo wira wao. Ni marekiririe na kuga ati bururi ndungiakorwo na haro no bururi no wakirwo na andu guikara thi kwaraniria na gukorwo makiguana. And our attention is drawn to what happened on Wednesday, 12th July, whereby protests broke out in some parts of our country. We take recognition to the intensity and impact was much felt in Mulolongo, Kitengela, and our attention is drawn to what happened on Wednesday, 12th July, whereby protests broke out in some parts of our country. We take recognition to the intensity and impact of these demonstrations was much felt in Mulolongo, Kitengela, and at the river, where property worth millions were destroyed and vandalized, and many innocent people lost their lives. Scores of many others are still hospitalized, with some still fighting for their lives in critical condition. As such, it's clear that we are seeing in all these protests and destructive trajectory, which is even can easily plague our country. Kama wachungaji tumeona ni vizuri serikali na upinzani waweze kuketi pamoja, kwa sababu hao wanaweza leta suluhu katika nchi hii yetu. Tunakuwa na uoga ama tunaona hofu kama vile nchi yetu inaheshimika katika Afrika yote. Mambo kama haya yakitokea ya kuharibu vitu ama kufanya maandamano haina maana. Kwa hivyo tunauliza rais pamoja na kinara wa Azimio wawezi kuketi pamoja ili waweze kuleta suluhu. Ni kweli maisha yamepanda, lakini wakiketi chini wanaweza tafuta njia vile utafanya ili maisha iendelee vizuri. Sisi kama wachungaji hatuungi pande yoyote mkono. Kile tunahitaji ni kuwe na amani ili wanaofanya biashara, hata sisi wachungaji tuweze kuwa na amani hata katika kazi yetu. Kwa hivyo rais tunakupenda, pia kinara wa Azimio tunampenda. Kwa hivyo ni vizuri muwe na utu, muangalie kilio cha watu ili naye Mungu apate kuingilia. Kazi yetu ni kuomba. Tunapoona yale yanatendeka katika Kenya hatuna furaha. Stand as Eastern Gate Pastors Forum is non-partisan. We serve all Kenyans. Pastoral calling
is above party politics. We don't believe in political alignments because our hearts is for the whole nation. We are just like God himself. He rains rain to the good and to the bad. So we don't discriminate and we are not taking sides. Na riboti iyo igimaine na atungatiri gukorwo makihoya mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto oro ndũmwe na mutongoria wa kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga gukorwo makiuna Mwoni wako ni uriko iguru rege maine na riboti ino hihi ni urona hena bata wa gukorwo makiunanira njongwa akana gukorwo makiaraniria niguo tukorwo tugicokereria bũrũri witũ na biacara ihote guthie na mbere itikira kwaraniria nani kugerera kuria page yetu ya Facebook ni Muthingi TV ngicokereria ni gukorwo wakorwo ugithie haraya tukorwo tukirikiria oro hanini ndiracokereria tuthie na mbere na kuona uria bũrũri witũ watinda ukigariura. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba nona tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ muthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Twĩ barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gũtigĩrĩra we mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩ kũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ. Gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Nani ngĩkũrehera ngetwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari. Kambuni ya uigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kambuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩ tũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma uigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre. Na rĩu nĩ tũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanagia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhurĩrie buroti ya mũigana wa either na shilingi 99,000 na ina ready title deed. Na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 ona twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 742 112215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3, kũng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation.
Nitokorwo tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV angikorwo ni hingurira karavisheni gaku wiigwe wi mucii tuthie na mbere na kumenyithia uria account ciothe 47 cia Tidia angikorwo wi kuria mwena wa YouTube thi haria page ni itu ya Muthingi TV na kuria mwena wa Facebook ni @Muthingi TV na toria ndakorwo gikwirira ni ati ni gukorwo githoma ndumiriri ciganona iguru ciege maine kana iguru rege maine na woni wa we wita muikari wa kuria wikaraga gona mundu gwitwo Yun Mwao akiuga ati ndarona bata wa ukorwo atongoria aya othe makiunanira njong'wa ni kaba bururi ukorwo ugithie na mbere na andu makorwo makiaria ucio ti woni wakwa ni woni wa mundu gwitwo Yun Mwao mundu gwitwo Kariuki akiuga today the Azimio Party walicheza vilivyo. Thank you so much. Mundu gwitwo Martin Maina ekuria mwana wa Gong Road aikijira Gong Road gutuma na wagagu munene. Mundu gwitwo Lucy Kenya Njui ekuria mwana wa Zimmerman na kaikijira bururi ni urekwo ukure na urekwo uthie na mbere. Mundu gwitwo MC kama wa Jerigo na akiuga pole sana Yun, the government is working on resolving thirikari ikoro ikiunanira njong'wa nigetha maundu makorwo magicokereria. Mundu gwitwo Muthoni wa Wambugu ekuria mwena wa Kileleshwa na kile ikiuga ni wega thirikari ikoro ikiunanira njong'wa nigetha biashara ikoro igicokereria. Hihi we woni waku ni uriko iguru rege maine na mirurungano ino irakorwo igithie na mbere thiini wa bururi? Ni hari bata aya oere gukorwo makiaraniria kana gukorwo makiunanira njong'wa? Thie na mbere na kundumira woni waku kugerera kuria page ni ya Facebook Muthingi TV na tugithie na mbere ni ati ware murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Laikipia na tafanirie mirurungano ya kuregana na mirurungano ya ngwataniro ya Azimio na kurirwo akimita kuria tauni-ini ya Nanyuki na Kate ni atariria ati mirurungano ino ni ya gutigirira atongoria amwe ni maheo iturwa no matire na bata wa muingi na ukiri uguo ni uri mutongoria wa kiama kia Azimio Raila Odinga etikire ati githurano ni giathirire na ni akorirwo na uguo etikire guthie na mbere na muturire na guo bururi aria makorirwo magicagurwo makorwo makiheo kamweke ga gukorwo magitongoria. Ucio ni woni wa mundu gwitwo Kate wa Ruguru. Now we want to tell you there is no single nation that was built by fighting, picketing, and acts of hooliganism in the streets. It will take a man or a woman to build up a vision. Ajiri watoto ndio kaunti yetu ya Laikipia iweze kuendelea. Na kwa hivyo tunamwambia Rais William Ruto hapa Kiaka, hapa Nanyuki na Laikipia mzima tuko nyuma ya serikali yako. Kaa gangare, hawa wamama ndio walikupea kura, hawa vijana ndio walikupa kura, na mzee wa kitendawili asikusumbue hata dakika moja. Wanatishia watu hapa ati siji we are writing to Hague, we are writing to international community, you are calling upon embassies to help you. I want to ask the Azimio people, when last did you invite the church, the clergy, our men and women, our businesses, our industries? When did you invite them to have a conversation in regards to their economy and the status of economy? Kama viongozi wa bodaboda tunazidi kuambia vijana wetu ya kwamba hatutaki maandamano in New Town wala wapi, kwa sababu wakati tunafanya maandamano tunaharibu maisha yetu na tunaharibu familia zetu. Sisi hatutafuatana na Raila yake yote. Sisi tunataka amani Kenya na tulichagua president wetu ndio rais wetu William Ruto na tutamuunga mkono kwa dhati. Bwana asifiwe. Na tugitigana na ndomiriri iyo ya mundu gwitwo Kate wa Ruguru ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni ataririe ati matigwitikira gukorwo makinegenio kana magikugerio wara na makiria ni mwaho wa mung'ethaniro wa Azimio la Umoja. Na kiaria ari kaunti-ini ya Kericho, President William Ruto ni ataririe ati thirikari yake ni handite wega ndigwitikira undu ta uyu ukorwo ukihanika. Merio yake ni korirwo ikinyitwo baru ni munini wake Rigathi wa Gachagua. Si tukiwa hapa tuko nyumbani jameni, so to relax.
Mambo ya kupanga vijana wa kutupa mawe na kulete fujo, hiyo haitakuwa kazi ambayo itapeleka Kenya mbele. Kuna watu wengine wanafikiria kwamba ati tukisema vijana tuwatafutie kazi, ati wanaenda kuwapanga na mawe, ati na fujo, ati na maandamano, ati hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi kweli? Watu wanatuonyesha madharau na wakwende kabisa, ama namna gani? Tuko pamoja watu wa Kericho, tunaelewana? Mnasema tupange hawa vijana wapate ajira, si namna hiyo? Nipange mambo ya housing, vijana mko tayari? Ya plumbing mtafanya, ya carpenter mtafanya, ya mason mtafanya, ya technician mtafanya, hiyo yote. Nataka tufanye, ati twende tufanye mambo ya handshake tena na hawa watu. Mumekataa mambo ya handshake. Hebu niole wana anasema hakuna handshake dunia hii. Sasa wawaje kutusumbua, raia wamekataa mambo ya handshake. Rais wa Kenya ni nani? Watu wengine wanasema ati awagawie serikali nusu. Mnaweza kubali? Waende wakiendanga. Tumekuja hapa na rais kumsindikisha hapa nyumbani na kuhakikishia nyinyi watu ya hapa Kericho, ile kura yenu mlipiga kwa hiyo rais wetu. Kazi yangu na huyo Kimani Ichung'wa na Ndede na hao watu wajumbe ni kulinda uongozi na ushindi wetu. Mnataka tuendelee? So hiyo watu wanataka kutafuta rais pale Ikulu, nimeweka mtego kila pahali, hakuna pahali wanaweza pitia. Na kwa hivyo mimi nikiweko, mjue rais kwa imara, tunamsimamia afanye kazi ya uchumi. Wale watu wanaleta nyokonyoko tutaonana na hao. Mwiroreri wa Muthingi TV no wakoro thikiriria mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akiuga we no makorwo magĩthiĩ na mbere na agenda iria makorirwo makĩrĩra Kenya no igũkorwo igĩthiĩ na mbere na gũtabanio, na kauga Kenya nyio no tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ andũ erĩ nĩ makuĩte kuma mwena wa Eastleigh gũkũ nĩ kaunti ya Nairobi hĩndĩ ya mĩhang'o yao ya waki, na kũringana maugite ni matete a yuthi aingĩ kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ ũndũ na gũtirĩ na ũndũ kana rikoretwo rĩgĩtacũkio, na mũtumia ũmwe ũrĩa ũrarutaga wĩra wa gũkoroga nĩ arakuire thutha wake gũkorwo akĩgwĩrwo nĩ mahiga, na arakorirwo agĩkuĩra thibitarĩ-inĩ wa Almin thutha wake gũkorwo akĩgwĩrwo nĩ mahiga thĩinĩ wa mĩako ĩno. Na rĩu aikari nĩ makoretwo magĩtetia thirikari na makĩũria rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũkĩrũgamĩrĩra waki wa manyũmba makorwo makĩmũrĩka ndeto ĩno, kuona ciĩko cia ikuũ nĩ ikoretwo ikĩingĩha mũno makĩria kũrĩa mwena wa Eastleigh. Kila wiki na kila wiki Street of Alamin Hospital. At around 1 p.m. today, we received a lady, a middle-aged lady, who had was brought the co-workers from the construction site. From the history, we got that there was a fall of the crane that was carrying the stone to the 11th floor. Then the crane fell on her, so she got injury on the head and part of the chest, and she died on the spot. So by the time they brought the client here, the client had already died. So that's the incidents that we have received today. Quite a number, but some of them are just normal injuries. Some have mortality like this one, and it has been there for the last, I think, 3-4 years, but it has been several cases. As a doctor, I can only advise you the safety precautions in the construction site, so that we don't get this mortality later on in life. It is called a pedestrian judgment. You judge a hospital, but you have just been brought a mortality. What do you say? It's nothing you can do. These are just dead body was brought. So how do you blame the hospital? Tumeshangaa sana kwa sababu wanakufa hapa Nandi. Then kama saa hii kuna mama hapa amegongwa na mawe amekufa. Sasa hatujuangi shida inakuanga nini, na hiyo building wanaendelea wakijenga, na hii area watu wamekufa wengi. Kuna wengine walipigwa na ya stima pale win pale mbele. Sasa hatujui shida inakuanga hapa ona sina happening
sababu hata mimi nikiwa kwa hiyo kazi imepita hapa nyuma, so ni mambo ina happen, so inaweza kuwa sometimes ni accidentally ina happen, ni kama sijui nitasemaje, lakini huwa ni vitu zina happen, so watu wanakufa kwa michengo sana hapa maeneo ya Isili sana. tugitigana na icio ciĩgiĩ na kuma Korea mwena wa Isili na tũgaikihoka atĩ thirikari na makiria arĩa marũgamĩrĩire waki wa manyũmba nĩ makorwo makĩmũrĩka ndeto ĩyo nĩguo ikuo mwena ũcio ikorwo ikĩthira kana ikorwo ikĩnyiha. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atwarithia a bodaboda kuma mwena wa Samburu gũkũ nĩ kaunti ya na ifade cia kuonania mena marũa ma gũtwarithia bodaboda na nĩ mathomete na makarikia marugũrĩtie ndeto ĩno nĩguo kũhũrana na wagi wa thayũ thĩinĩ wa kaunti ĩno. Ndeto ĩrĩa ĩingĩhĩte mũno makĩria na MCA James Leleku akiuga bodaboda nĩ cia bata na nĩ iteithagia na njĩra nene thĩinĩ wa bũrũri, na nĩkĩo thirikari ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto maugĩte nĩ makorwo makĩrũgama na atwarithia a bodaboda makĩria thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Laikipia. Amefanya hapa amesema ati bodaboda contributes a lot to our economy. That is very true. Na mkiangalia, that's the reason why mnaona our president, His Excellency the President Bwana Dr. William Ruto amekuwa so much concern na anafanya a lot of interventions to once help. Na that what tells you is that serikali ya Kenya inajua nyinyi you are very important people. And you contribute so much to the economy of this country such that hatuwezi tukataka kupoteza this uchumi ya Kenya. So mimi Kenya ningewaomba kama wanapikipiki wa hapa Maralal, tafadhali tushirikiane na nyinyi ili tuweze kuinua uchumi wa Samburu na ya Kenya yote kwa kijumla. Na hiyo ni kuoneshana ya kwamba going forward sisi kama serikali kuu kutoka the office of the county commission and the county government tutashirikiana na nyinyi kuensure ile yote mnataka tutekeleze katika kiwango chetu tunatekeleza. Mipangilio yenye mmepanga. Bodaboda sector ni sekta moja ya maana sana katika economy ya Kenya na katika mambo ya usalama katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo viongozi wa bodaboda wenye mmechukua hili jukumu la kuweka watu wetu pamoja, tunawashukuru sana. Kwetu sasa ndio nitakuuliza, license iko wapi? Lakini hiyo sio kusema kwamba tulegee. Shule ziko hapa, waheshimiwa wako hapa, wanaweza negotiate na these driving schools at least. Hata kama ni bei ya driving license training iteremshwe kidogo, at least watu wetu drivers wa bodaboda waweze kupata masomo na licenses zile kwa bei nafuu. Hivyo customer yoyote ambaye unabeba unaonesha wewe ni namba ngapi na unabeba kwa stage gani na wewe ni mwana bodaboda. Kwa hivyo leo tumelaunch na tulipeana sitini watu waweze kuja kuregister kwa sababu tuko wengi sana. Tumetoa siku 30 ambayo watu watakuja kwa ofisi kuchukua manamba wakuje wa register kila member ya stage. Tuko na list ya kila stage, kwa hivyo unakuja tunaangalia jina yako kama unatoka stage fulani na jina yako yuko pale, tunakupatia namba, tunakuelekeza kwa cyber, unaenda kupigwa picha na unatengeneza hiyo kipande. Tugithie na mbere nĩ atĩ ciĩko cia ciana cia airĩtu na makĩria thĩinĩ wa kaunti ya Narok gũkorwo magĩteanĩria gĩthomo kĩao kumana na kuoha nda cia tene nĩ ithiĩte thĩ, na ũũ nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru wa girls na ũrĩa ũtũgĩrĩtie ũndũ ũyũ, akiuga rĩu arutwo nĩ macokereirie thukuru-inĩ na gĩkĩro kĩa igana kwa igana. Anetarĩria atĩ ciĩko cia ũruithania wa mwana wa kairĩtu nĩ ironekanĩte gũkorwo ciongererekete thĩinĩ wa kaunti ĩno, na rĩu nĩ maugĩte nĩ makorwo makĩmũrĩka ndeto ĩno na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo ciĩko ici onacio ikorwo ikĩninwo thĩinĩ wa kaunti ĩno, na mwana wa kairĩtu akorwo agĩthiĩ na mbere na gũthoma na akorwo agĩthiĩ na mbere wega na mũtũrĩre wake. The majority are from the locality, so we have
majority of the girls, like 90%, are Maasais. So clearly, the school has got 1,600 students, as we report, girls. And as I've said, most of them are from Narok County. So clearly that's an indication that the Maasais and if Narok County have embraced education. It's no longer about coercing them to bring students to school. The fathers particularly have paid much attention to education of the girl child. We no longer have cases of pregnancy as it used to be. The county has changed, and currently we can report almost 0 cases of pregnancy in a term. So this shows that the community is ready to change and embrace education, because that's the way to go. Every person is directed that way. We appreciate that a girl child like Soipan from the locality has brought this change. She's a role model to the community from Leshota, a small village. So that girl is given hope that they can also make it from the small village of the farthest end of Narok County that borders Tanzania, Oldergesi, Loita. We have girls from those areas. This is an indication that education is on another level. We have several girls who are being sponsored by Mama County. So as a role model of the county, and our MP for Narok North is also a woman, clearly this shows that women are empowered. So they are a motivation for the society and the girl child of the Maasai. So we appreciate the effort they are making to empower the girls. Na tugacokia ngatho makiria ni atongoria atumia ni guthii na mbere na ukorwo makihemberia mwana wa kairetu makiria kuma kuria mwena wa kaunti ya Narok. Tugithii na mbere ni ati ruhonge rwa njera guku bururi-ini rucakaite kuongerereka kwa namba ya andu aria makoragwo na ciiga igiri cia uciari. Muteteri wa ihoto cia oho njera ya Naivasha augite ni kuri mawatho ma kugitira oho a muthemba uyu yakoguo he bata makorwo magitafanio na acirithania riria maracira macira maya na marakorirwo magitafania kana marakorirwo makiuga undu uyu toria mundu gwitwo Mumbi wa Munyiri aratariria. Baya oho aria meciga igiri cia uciari ni ongerekete guku bururi-ini. Ni kuringana na ndumiriri iria heanitwo ni ruhonge rwa njera, makiuga ni makoretwo makigomerwo ni mathina maingi riria macira mao makorwo magituithanio. Kuringana na mutongoria wa mawatho na ihoto cia oho a muthemba uyu njera-ini ya Naivasha Dickson Mwakazi, ruhonge ruru ni rwanjitie guthomithia njira cia guikarania nao. Mwakazi uria uraragia Naivasha atariirie mwaka muhituku kwari na oho aya 6,000 aria marekereirio na bodi. This is a new phenomenon, but we are, in terms of, we are supposed to observe human rights, and we are committed to observation of human rights. So the intersex people are also human beings, and when they come, we make sure we observe their human rights. They are protected by the law just like anybody else. First time, justice defender, and already 6,000 prisoners have benefited by prosecuting their cases and been released. 6,000 prisoners have been released because they have prosecuted their cases, and in the process, some of them have been released from remand. Mutongoria wa gutetera ihoto cia oho aya guku bururi-ini Miriam Wachira augite mararutithania wera na njera itiganite guku bururi-ini niguo gukinyaniria mubango uyu. The lack of legal representation has played a part in the number, especially when you look at our prisons. Almost half the populations are remandees. These are people undergoing their trials. They do not even apply for bail. They do not know the process of reduced. Others could be out of prison, but because they don't know the process, they are not able to advocate for themselves to do their cases out of court. So if people had access to legal services, I believe the numbers in prison will be quite low. Wera kuma bururi wa US and Claire Williams
Nĩagathĩrĩirie mũbango ũyũ na kuga nĩ ũteithio kũrĩ ohwaya arĩa matangĩhota kũrĩha bondi cia mbeca nyingĩ. Paralegals to assist them is extraordinary, it is necessary, it is important, and that the fact that people don't understand their rights. So many people get hurt, so many people end up in jail, so many people lose their houses, so many people end up with problems because they don't understand their basic legal rights. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Mũmbi wa Munyere. Thengio muno mundu gwitwo Mũmbi wa Mwere ni wa riboti iyo na tugithie na mbere ni ati kuma Korea mwena wa Shakahola mere itandatu ni korirwo igithikurio muthenya wa umuthe nginyanagia na riu andu aria makwite thiini wa mugunda uyu ni andu 425 aria makoretwo makihonokio ni andu 95 na aria makoretwo makinyitwo kana aria makoretwo magikio ngono gukorwo makigiritanio na ikuo cia Shakahola ni andu 37 nginyanagia na riu mere 258 niyo ikoretwo thiini wa ikereka aria ukorwo mere no igithie na mbere na guthikorio na ikereka riri ni rikorirwo rikirugamio nginya mere 87 ikorwo Murimu wona ikereka riri yacokereria tugakorwo twikumenyithia na riboti iyo ya kuma Korea mwena wa Shakahola ni ukorwo ikihe kahinda kangi gukorwo ngikiria ndugakorwo ugithie haraya ni amu ndiracokereria tukorwo tukionana kuo Korea iharo-ini uria gwatindia. Kuhagira riko na kuihura ni ifataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi guku kwa Mũthingi TV kihumo gia gutherema. Mithako marebeta nyĩmbo cia ũndũire tũcunjĩ twa Bibilia nyitanagira nani MC Hype Jemo o juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya 3 cia kĩroko tugathoma tugakena na tugacanjamũka. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩngwendete wewe wakwa ikalawa nikwiyumba kamwe na mumo wa Ngai nakubo ino ni kwenda mulo Lord, I lift your name on high.
nitokoro tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV nditikiria tukoro tukihiuka imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini na tukiambiriria ni ati timu ya gibũrũri ya aria mari na ukoro wa thi wa miaka 20 na aria manyitaga itemi mubira-ini wa gonya nimatanyitwo kurorana na timu ya kuma bũrũri wa Hispania bitika iria igathakirwo kiharo-ini kia Nyayo Stadium na timu ino iri na itanya inene ria kuhotana thiini wa bitika ici kuona ati bitika-ini iria shiriga timu ino ni yakorirwo ikigwo riu ritarire mena kirigiriro kinene ati ni makorwo makiandikithia uhoti. Tugithie na mbere ni ati Karim Madonga ni ikinyitie bũrũri-inĩ eharĩrĩirie kũhũrana na Daniel Wanyonyi muthi wa Jumamothi na akĩarĩria kĩharo-inĩ kia Jomo Kenyatta. Karim uria wahotire Wanyonyi thĩinĩ wa mbĩtĩka ciao mweri-inĩ wa Januari mwaka ũyũ nĩereire mashabiki yake ũhotani wa ngundi yake njerũ kuma bũrũri-inĩ wa Ukraine na Wanyonyi makorwo makĩrorana na Madonga wikendi ĩno kĩharo-inĩ gĩa Sarit Expo Center gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Mungu kwanza, nimefika Kenya salama na nimekuja niko vizuri na najisikia Kenya kama nyumbani sasa, kwa sababu pia Tanzania nataka kusema kwa mama, Kenya kwa baba. Mimi niko vizuri, tumejiandaa vizuri na nimejipanga vizuri. Kawaida wanasema siku zote, yani ukisema tunaandaa vita, basi ujue na wewe ujipange na timu yako. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niko safi, na huyu Wanyonyi lazima tumpige tu. Kivyovyote vile anataka anapigwa, atake anapigwa, kwa sababu tumeletea slogan mpya. Mara kwanza tumeletea Sugunyo, sasa hivi tumeletea kuna ngumi imetoka Urusi inaitwa Kingugi. Kitu kinachosimika huwa akirudi nyuma kinakwenda mbele tu. Lakini yeye kama amejiandaa kwa kazi yake, lazima aipambanie kazi yake. Mimi Mandonga mtukaze ni mtu wa kazi tu. Ndio maana nimekuja Kenya na nikijua nimetoka Tanzania, nimekuja kuwakilisha taifa langu. Kwa hiyo akaa akijua yani mimi akinipiga kama nipiga, nikimpiga nimempiga tu. Mandonga mtukaze ni mtu wa kazi. Kwa hiyo nimekuja kikazi, lazima hii Kingugi imetoka Urusi. Haijakuja kutembea bure, imekufanya kazi. Shukuru sana washabiki wa Kenya wakinipenda sana na mimi nawapenda pia. Kwa hiyo nawakaribisha siku ya tarehe 22, siku ya Jumamosi, waje waangalie burudani. Yani wakaangalia burudani ya aina mbili. Wakiona Mandonga amepigwa, wasife moyo, ni michezo ilivyo. Na wakiona Mandonga ameleta zawadi tena kwa mara nyingine, wafurahie zaidi. Kwa hiyo naomba washabiki wangu waje kwa wingi na waje mapema, wakate tiketi mapema ili waje kushuhudia burudani. Kipigo cha paka mwizi aende kukutana nacho Wanyonyi. Kipigo kitamuhusu tu. Yeye arukeruke afanye nini? Mimi nimeshachukua mpaka timu yake. Ile hingo ya Matere nimeshachukua. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sasa nimefika Kenya na nimeweza kupokelewa katika utaratibu mzuri. Naamini kabisa promoter amejiandaa vizuri kutuandalia fight yetu, na promoter yuko sawa katika promo. Na mimi nazidi kumchangia maoni kama hivi nimeshafika bondia, akaa akijua kwamba Mungu amesaidia, yale anakusudia yametimia. Asa mama andae promo zaidi, andae sehemu nzuri kupimia uzito. Watu washuke, wajue Kenya Mandonga imekuja tena. Kwa mara nyingine tena.
Mwiroreri wa Muthingi TV hau niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu matha icino mbere yandikiririe ndamurika hoguo ni ndirona ati ngwataniro ya Azimio la Umoja kana kiama kia Azimio la Umoja nigiakorwo gikirekereria ndumiriri kuria nenda-ini cia ukinyaniria magikomithia uhoro kana magikomithia ndeto ya atongoria amwe aria marutaga wira hakuhi na kiama giki kia Azimio ukorwo manyititwo migwate na magatwa kuria atoi makiambiriria na mutongoria kana na mubunge wa kuma kuria Embakasi ya irathiro mundu gwitwo Honorable Owino uria akorirwo ikinyitwo hwaini wa muthenya wa ira borithi na gwinyanagia na riu matiui kuria ari mundu gwitwo kana mundu gwitwo MP wa kuma kuria Kilifi ya Kianda mundu gwitwo Ken Chong kana ni anyititwo mundu gwitwo Teddy Mwambire Speaker wa kuma kuria county ya Kilifi orodomwe na ama MCA wa kuma kuria Mabatini Honorable Redson Onyango MCA wa kuma kuria Gay Ward Honorable Eric Otieno orodomwe na atongoria amwe makoragwo makirutithania wera amutongoria wa kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga orodomwe na uria ukoragwo ori murugamiriri wake Maurice Ogeta uria akorirwo akinyitwo rucini rwa muthenya wa umuthi agithie thiini wa wira na ucio ungi oikaine ta Dennis Morris na akorirwo akinyitwo akiuma nyumba-ini yake agithie wira-ini kana agithie wabici-ini na riu atongoria kiama giki kia Azimio ni mareganite na ndeto ino na makauga ti wega atongoria aya makorwo makinyitwo kuona ona matiui kiria maranyitirwo na ginya matiui kuria matwaritwo na ni marikiririe na kuga maandamano must continue the struggle continue marikiririe ndeto iria ikorirwo ikihurwo thaini Martha Karua na twaikiuga kana maikiuga mirurungano no igakorwo igithie na mbere muthenya wa rucio ta uria maugite orodomwe na muthenya wa uti undu gitukuga ndino tugire tuthie na mbere na kuhujia thayo thiini wa bururi witu na twaikihoya ati atongoria aya eri ni makorwo makiunanira njongwa niguo uhoro uyu wa mirurungano ukorwo igithira guku bururi-ini nie kwendithiria utuko mwega thie na mbere na kuiga thayo uri o haria uri thie na mbere na kwigitira na Ngai wa moyo athie na mbere na ukugitira muno makiria thie na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema ngatho cia mwanya kuri my able producer mundu gwitwo Kariuki Wadwati my director mundu gwitwo Paris Mwangi na riothe makorwo makiruta wira munene gutigirira mohoro maya ni magukinyira na njira iria yagiriire ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge gia na utuko mwega.